یک ji beşên aborî herî sereke li herêma Kobanê çandiniye. Got ji sedî heştê ji xelkê herêmê xwedî erdin û piraniya erdan bi ceh û genim tên çandin. Ji bo wê jî berhemên mewsimê bandora xwe li hemû beşên aborî li herêmê dike û derfetên kar li gor berhemên mewsimê tên çêkirin. Li gor cotkaran gohî sal mewsim baş xuya dike, lê nirxê ceh û genim got ji aliyê rêveberiya xweserva hat tomarkirin gelek kêm e. وا زراعتا حنا هم خدمت دکنه و بی تعبی و به آب تنبونه و کماوه بها و حال هان خراب هم بی کاری جیرا کنه راستی دواره که واقع سحر تنانه سحر دستو 25 کات کیسه کماوی سو 3000 سو 10000 اینها تکرید ما با ترگی نگری کل که درمانی وانی بقاس پره بود فلا تراکتورک زود رای که شمره 20000 یعنی تستک جاره که از فلاح را تنانه ومنطقة زراعية ومنتي مي كوباني جيشكي بشكل عام سربي زراعته منتنفتو خالجام هي وەک rêveberiya xweser danîşandan di 125 leyreyên Sûrî ji bo 1 kîlo genim û 150 leyreyên Sûrî jî ji bo ceh. Cotkar didin zanîn got li gor van nirxan ew zirarê dikin û nikarin saleke din çandinê bikin. Herwiha daxwaza alîkarê kirin got rayedarên hikûmetê li biryara xwe vegerin û hinekî nirxê ceh û genim bilind bikin. طبعا مناسبة بسببنا سبب ياكي مثلا ذو حكماتي ما دمهم برا سعر درخسي دسدو بيستو بينج سعر الدولار جوا شغل حالها بين شاسة كوات هاتي سر يعني الدولار بهو هاتي سر السعر لكم او سعره فاشل او سعره كان ندبه در كبك يالي كاري مزارع بهكرن Dengê Amerîka berê xweda rêveberiya desteya aborî li herêma Kobanê da gogilî û gazincên cotkaran pêşkeş bike. Herwiha ji rêveberiya destê pîlanên piştgiriya cotkaran bizanibin û heger ti pîlanên bilindkirina nirxê ceh û genim hene an jî dê li gor van nirxan mewsim ji cotkaran were kirîn. Yani millet gancadaki hak dedine cotkar dedine mizara yani dedine çiftçi hak dedine wan nakuna wan walakin dolar dilize ma gazince millet medeni cibin le herema raqe reveberiya xusar e bakuri şerqi Suri و دستا آبوری کمیته آبوری اتحاد فلاحین وانا گیش کرنشتن ما گانزی ملت گیشان نوانا هم سر جه هم سر جنم ام ای جنم بجن ای جنم و ان شاء الله تعديل السعر تشيبه وزيدامون تشيبه Jibelî rewşa şer û çembera li ser tevahî Sûriyê qedexekirina çûn û hatin ji bo xweparastina ji feyrûsa korona bandoreke pir xerab li aboriya herêmê kir. Got hemû kar û barê sûkê hat segnandin. Ji wê jî tenê berhemên mewsimê hêviya xelkê herêmê ye got hinekî aboriya wan baş bibe. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.